Mukiro bwa kwantuko ya kuya Jumamosi nitete na mbere bwega ningo kugwatogeni kirinteto chetu cherutha mugwanja narwa iri tariki 18 mweri ni jwa Januari mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto eji onde a Kristo mwanya ba parish mwanya ndene ya Catholics betete na mbere na kwithira bagikungwira kwithirwa agitarwa Jackson Battery Ojo kwithirwa mono agitongereria diocese ya Meru nande Kinya a Kristo ndene ya parish ya Mukothimani bethirito bagichumiria na kwithirwa bagikongwira Battery Jackson Murugara kumanya nawe kwithirwa akinenkirwa gitigiki agitongereria ndene ya misa Battery wa kanisa eje ya Mukothimani ethiritwe nkuruki Kinya akiuria a Kristo bete na mbere na kwithirwa bakigika Battery Murugara nikenda gutigirira ni akurita ngugi yawe bubwega. Paul Kabithe ni agutwambiriria cio. Asante sinaja kulipa baba kwa wema. Holy Family Mukothima batongoretu ifadha wa Mukothima Catholic Parish Father Eliud Mwenda ibaombite wikira anene gutara wa Father Reverend Jackson Murugara ta muskabu wembi wa diocese ya Meru ngwera muskabu omweru ora muthure Musinyo Jackson Murugara wakiudhurano gya Consolata lakini asiariri Meru Diocese Tharaka Tunyai Parish batu ya community ya Mukothima Parish na tugwatanirite na Holy Family Primary School emwe iria iri ndene Diocese Meru twina achiari na arimo itukwira muskabu mweru ura muthure Jackson tukamurombera tukamweka marombene jetu tukamusapoti na tugucokeria baba mukembu wetu nkatho nontu bakuthurwa kwawe kwao tukamweka marombene and we celebrate with the rest of the Diocese of Meru, Tharaka community, Meru community na nthiguru yetu ya Kenya na kanisa yetu ya Catholic yonthe. Arankuru kibonanitie wendo nankena inene nontu boetagaria riri wende na ngatho inene muno nontu bakona tukuletera bishop Muyero na tukamugwata ogeni na tumwire karibu tukimurombagira na maromba kanyaka ucokere murungu nkatho nontu bwa gutwa Bishop Waimbia uraite go take over from Bishop Arariku Salesius Mugambi kyankaromba nkamwira tuendere gwatanira aturutira gwira tabwa twarutagirwe nyano rongi na to support sana ture alitwa ajali alitwa institutions yonde tia Diocese of Meru endero tunga mkono tumukaribisha sana Mukothima aye atuketheri nyana na watane na babatiri betu barutagwira bwega na murungu muthalima mongerinya na endero turombera atio tukimurombagira Father Mwenda nkurukia kiuria barabangi kuwatanira na kuika muskabu uyu Waimbia na litete ngugi mono ndene biuthurano gya Consolata na Kinya ndene Meru na tukamu support itumwendete ituturana we Kinye Battery we have interacted with them kana itutura gusemania noe personally ndirasemania noe ndeta muriongera Sagana ndeta muriongera Consolata na intura muije for many years na kwa mtolitete ngugi bwega na tukamurombera tukamusupport na itukumwira karibi are most welcome in the Diocese of Meru na parish ya Mukothima na parish cionthe cia Diocese ya Meru. Reportera Waru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Kabithe. Gavana Muthomi Njuki uria nowe mukaririgite wa kamiti ya ugima ndene ya kanjo ya mangavana nethiritwe akiuria akenya bete na mbere na kuigika mubango jwa ugima jwa SHA haria nkuruki ethiritwe agitaririria Kinya kethira kuri na mathina nkabo taraje ethiritwe ejakiringithia mutaratara jojo thirikari negweta na mbere na gutigira mathina jaja neja gutegerwa na untububo ne bukwagira Kinya nkuruki aria nande ethiritwe agitaririria mubango jwa NHIF ni jwathirire buru na jutichokera. Yo serikali ikaleta SHA ambaye saa hii iko na a lot of challenges, lakini ile kitu itakuwa mzuri inaanzaka na challenges. Wale watu wanasema tuachane na SHA, waambie NHIF ilikufa because sheria ilipelekwa pale bunge
ikapitishwa na wajumbe wakasema hii sheria kwanza inasema tuwe NHIF. NHIF ikakufa. Ikasema tuzalishe ile inaitwa SHA. Ikaletwa. Sasa ile mtu anasema turudi NHIF, huyu anasema usikuwe na huduma kwa sababu NHIF is dead and buried. Hii mtoto anaitwa SHA. Hata kama kuna shida zake, lazima tumuoshe, tumukulishe nguo, tupige msasa. Ile mdudu anataka kukula yeye, tupige dumu. Kama ni kupe, tulete ile dawa nyingine ya kuua kupe mpaka SHA inyoroke, ndio watu wapate huduma ya bure. Ipate huduma ya bure kwa nini? Kwa sababu the burden of a disease katika Kenya haitawezekana na mtu akiwa anatoa pesa yake kwa mfuko. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa naomba na fadha naenda kumalizia, naona naweza kuwa nimechukua muda sana. Lakini nilikuwa nataka kusema tafadhali usiambiwe na usijitikishe, usifanye kwa sababu hakuna ingine ndio NHIF itakuja. Hiyo itakuja ingine labda turudi bunge tuzae tena. Hiyo ilikufa na ikaenda. John Wambua warwangirwa umenyeri bwa nyomo cha kithakane o KWS nethiritwe agitaririria mateta jaria akari mono baria bakaraga kwina mito bethiritwe bagiukia kumania na ndwa ya njogu mono njogu ijikija na kuithukira imera biao aria nandi bethiritwe bagitaririria kinya athara mwanya iria bethiritwe bagikujirira nandi Wambua nethiritwe akiuria akari bethiritwe bakiringa riboti ndiria bethiritwe bari na makarika jaja kumania na njogu nikenda thirikari ethirwa ikibaria Bato tuteomeria njogu na mpara twakaria mpara yetu nabo bakaria njogu tiao batu bange bakiria twenchoro ibora utege ntotonaga imwankare warira kariba kaunti Meru kuma guntu mwanya mono bara bakara karibu na mithito bethirito bakitheta nontu bwa njogu kubenyangeria irio mendani indi mutetheria munene wa directors bakumenyera nyamu cha kithaka KWS kuma Eastern Region John Wambua narutete mbito kiria kariba ringage riboti na mpwirere karikarere awinyangia ruthika kaingo thirikari thukia njukumu ya kuria sarere tonyete. Kwa sasa serikali imeweka mikakati ya kuweza kufidia, hatuwezi kuita kama ni fidia complete, pani kama kupeana pole wakati mwananchi amepatwa na madhara, kwa mfano kama amekuwa ameumizwa, injury, ama ameuliwa na wanyama wa pori, ama mimea kuharibiwa. So hatua ambayo nitakana mwananchi aweze kufanya ni kupiga ripoti. Kuna namba ambayo imepeanwa ambayo iko katika mipangilio ya insurance ama kwa warden ambaye ako karibu na wewe. Wakati mimea imeharibiwa, unapeana ripoti, alafu timu ya KWS inakuja kwa ground kufanya assessment na unapewa fomu ya kujaza ya compensation, unajaza alafu unangojea fidia. I know bado delays ziko, but we are also trying, tunajaribu kuweza kuimprove na system ambayo ni mpya tumeanzisha sasa ya compensation kupitia kwa insurance. Najua kwamba mambo yatakuwa sawa. Kwa hivyo niombe wananchi wanahakikisha kwamba process wanaifuata, within 24 hours report kwa kambi ya Kenya Wildlife Service ndiye iweze kuwekwa kwa record. Nkurukina rombete akarirera nyamu ino chekithaka chionekana na agumaturani batikathukie tagarire kuthinja nyamu ino kenda baria nyama. Ningependa pia kuhimiza wananchi kwa sababu ya vile wanyama tuko na wao hapa, kuna wale ambao pia wanafanya uhalifu wa kuingia kwa hifadhi kuweza kuua kama swara ama twiga kwa ajili ya nyama. Ningependa kuwaomba kwamba hiyo sio vizuri, maana wanyama wanatakana tuweze kuwa nao sasa na milele. Wanyama pia nyama za pori bila kupimwa kama vile ng'ombe akichinjwa huwa anapimwa na daktari. Na ukiua mnyama wa pori kuna hizi zoonotic diseases ama magonjwa ya wanyama wa pori ambazo zingine ni mbaya kabisa katika ulimwengu, zinaweza kuhatarisha maisha ya binadamu. Kwa hivyo ningeomba pia wananchi, ukiuziwa nyama na mtu ambao ni nyama ya pori, tafadhali usinunue. Na bwa mwisho Wambua na rombete anto na agunja bawatanire na akaria banyamu ino chekithaka na njiria kuringaga riboti rirabona nyamu ino maturani. Pia tuko na wale wanyama wetu ambao kama ndovu ambao wakati mwingine wanatoka nje kufanya usumbufu. Ningependa kuhimiza wananchi tuweze kushirikiana. Kama kuna mtu ameona ndovu ako nje na anahatarisha maisha ama anaharibu mimea, tuko na kambi zetu karibu kila mahali, ama pia kituo cha polisi, na pia unaweza kunipigia simu ukanipatia ripoti ya kuhusu mnyama ambaye maybe ako nje ya park, ndio tuweze kushirikiana. Kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi.
Nyuma ya ikundi bimwe ntere Chegembe North kwithirwa bigichumiria na gutaririria ati ekuru ni bakwithirwa bakiangaikwa ndiria beta miundene yao ndwandene na kumania na wagagia bwa ukaria bethirwa bakiromba thirikari kwithirwa igitonyerera untu bubu mono mubunge wao Taitumu kwithirwa agitethereria kiriwiki bwa ukaria nande akari kumantere jibamwe ni bethiritwe kinyabo bagichumiria na kuga makarikata jaja tethiritwe jagikujirirwa na kwou Antoni babatere kwithirwa batikutonyithia siasa kiri mantu jegie ukaria. Nicholas Chabari ni agutumenyithia cio. Kumaniana ekoro bamwe bagikundi ikuma antere etianatho kwiguika abakiuga ati ibethirito bakigwatwa Kenya bari mendani yao na kinya gutekwa na kutunywa into obiao indi arimi kuma andranda achiantere etia mutuati ibebumirite na kumeneria onto bobo bakiuga ibwega nto kurutaruta siasa kiri manto makonenie na ukaria na onto siasa chiathongirwo kariani ukaria botithi na mbe na kwagirithwa bwega interview bakwari ni interview rongo sana akinde na ntuko nyingi nte ya thokone no maloi ndari Rwanda na ntaibu kinyambi na ndarara ko mbwa sairia ntuko ithatu inyakuo lakini biba kwa ribyo rongo aki no ntoka eta Rwanda ukara kubo kachaka nda kinya wona mantu ya mengi ya yari akuo poka no tuko utomba kwa kwena thina security sawa no nto antu ibenda kuthokia mya kinya bila bakwelesanga kujwa kwa menga utekinya menga mingi kujwa au hina menga were gora kuija sema simu imbe bakuiba ko minga Rwanda basunwa no rongo ote muntu ko Rwanda Rwanda sunwa muntu eta Rwanda ko mungoke na minga ane ko ore nyemeka batano kemuyeka no kana no tona ko ria bigi seta tuko amuthanyererua ote wiya bigi ambere bigi seyawa yagoro iri kwari orongo ikauanga ni gwithilwa uno rongo ikuthukia masa security orongo bunga ko irarie onindo kinisa akuna na ubaragwera ibareke no morongo lakini antu ngekuru ure ni bathiatwe na kithea kuri antu baba unga mukono bakisiasa pare kana mantu pare antu ba siasa pare kana mantu eburu nina kuwa na alwa komindia na benda bamborie na ate security yakura njesiwe kanisa ete mama njesiwe kanisa no ero era tarifutibale kuiria ndonao onto kubwa na Rwanda ruonde boriji na wera tha chief wetu nya ata o de oto mona aroka rukire na metenara na GSU na OCS bonde bare tha na umundene antu bakarara bangi bakurara kwinya mingau na baka na mingau yo baisa sawa oi antu betu tukende yo tumirwa mbaya twira wa security teku na security yekuo Rwanda ruo kuiberwa wa mama barabari yao otie muntu ogura mungo mwingi ureta mwingi ndebe icire mungo yare ywa twekere buru Rwanda otie mungo yeguo ria womba kuanga muntu bigibiki akoya mungo eta ayuo nyango getho na konyia kinye 10 uko botoroka ngonyende mikebe 5 ka mike ndebe icire na atio ga yango ayuo turimeta kongwa mpio karibu na njesio nara no tethe na yo tukuona twe nanga thine kiongozo ne indaka ikwethira ikiwa kithukia mutongoria otheri kuringana na arimi baba bariuga bota arimi baithagiro bakithimendani yao bataina gwagagia no buriko na bataigwa muntu gwatitwa Kenya kana kinya atekwa na gutunywa into biake no ende barabakugogo babatiri kwithira bakiringa ripoti kiri mabitha abokaria nikenda untu bubu thingatirika bwega bantu akuringa siasa njesiwe kangwa mpio enge kanisa endi quarter ya county ithatu Isiolo Tharaka-Nithi na Meru ni kanisa ara na ripoti cia buta cionthe kana cia mwamba wenthe cia kanisa yo wa mama wachunge sana ndomo yao kwithirwo kiminya wewe uitwe for example iwe inteki mbati kwithirwa direct mbetera ko reports kakwende mbati utekwa mbeankira kana nsuno thimwe kwa nsuno mungoko nkira kandete kuri biota mbati kwithirwa reportete na ndena umbie kwa ndeni hao riwende nkathiatro nkawa mwasimu ate na security bau no mwanka bandike statement kenda antu batiara ciongo no ntu ukethwa no teki kana no abundakiti kana no repi no bati kwithwa we na umbi na uringete report yeku kenda uthiatelwa security agencies ko unkwira ba mami betu bwakazwa no ntuba antu baba butonye thina nene thai babo kanjia kwandika statement antu bara utiwa bukona bari itha nau o urethiotete ita wiko borisi ukira uwa na torawa acha no kuonekana kilipune ko unkwira ba mami betu ibaiwate na kutumira ne wana siasa baurete mileage na kura na cio iturwa na njero bakuria nio kura irurwa na ngwe ntokea uma bidu no bila ko report yara no gethwa nawe nuiji eyo no mbie kuwe mwachi mwendere yinge ntoke ndara ya guthiate ndari ya guthiate ro rende the otie bi ore otie report oraringara re inara bukuya bukono bukamathiro bukanjiria kwa rinta tuitiacire re kanto betere nanto batetere thai mwanga 2032 kori yako erure tori yako no rerua mwanga nya muntu anda kwana muntu anda nya kwana tha mwanja kana
mbere torana kinyokari nthia gweko ukona kirato ya kutholua kana nya thimo ya kutholua lakini thai toriana thimo nya towete twimuregereta acio reta kira ora ngoro bare ku mbere ibo mama toro to suna nya ngwa yito to kone lakini thai kuma mutongoria kwe yo mwea security yekero taiti ro to na okuria kinyokara aranja to na okuria derua to utango cio to tugende bo ka mama nthia kinya siria beri ngala mino teke cio mutongoria yera mwea wora ka wata na silani la mine no ndene ro to ringa silani la mino baba ya niso to ngentero to yo to ngentero kuma Mutwete Gembe North Betan Class Chabari itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita agati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Ere katikati nkoroni ya Nakuru campus ijiti sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya Bweguru na Bwakinande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. Campus yetu aja ni kinyarine ne kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences naja itokwarera rerega ra gwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngugene ya mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibuni, hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Na kujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithia ja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Kugwata ogeni oringi kiri nteto chietu cherutha mugwanja ngichokera na nteto nkuruki a biashara amwe na kinya akarindene ya thoko ya mulika iria irindene ya mikinduri ni bethiritwe bagitariria ati thoko iji ni thukangite buru bakiuga kinya ngugi ciao cia withire ndene ya thoko iji itiumba gwita na mbere bubwega kumania na maiga amwe na kinya tiri iria ithiritwe kiujura ndene ya thoko iji ara nandi bethiritwe bagitariria ati MCA wao niwe Julius Kaimbo nethirwe agitengera kigina kia kwithirwa thoko iji ni kuthondekwa endi Mwankira nandi gavana Kawira Mwangaza atirethirwa akirekeria kigina giki nandi akariba kiromba thirikari ya kaunti ya Meru kwithirwa igichwa ntaira nikenda gutigirira ati thoko iji ikwithirwa ikiagira. Marion Karugi na Chonkuruki.
Akari na biashara bathoko ya mulika Teresa Mikindori Tiania ne basiumiritie kuthetani kuthukanga kwa thoko yo ira yoyori nkomongo cia maiya bakiuria ngavana Kawira Mwangaza kuolelia thoko eu no tiera na kumibwithia boya na usinzia riera riayo otika brosie kirindani ya mulika batu torigaro kone ukaelia mulika yokari antu arangorwa sire yara bya korea torori atere katoteringa akura woninta mama muketi arwero koringera kura ende neni nkora thina etoto kwangaika turenera mulika ito twakoromba ito ngabaneto ito kwendete ito kareka nkome kwangaratania etunda ryaku retanange okareka etunda ryaku retanange nonto bareka retanange nonto ito komenya no wiko bora nto bakuanga bana baruo kelengwa 2027 ware korekebisha akia Mungu taenda teo thoko teo nkana the ng'ombe teo mbi ikari ithomba bya maiga na ithomba maiga muntu ondaka ukuma ko thoko ne akarante ke thombe ne kemwe omebote muritaku ibo wete kiabo bote muritaku nonto na mpombu cia kuringa ara twendarie tutandika anthe na wategera thoko uno kona ya barabendagia mutumba imaiga baekete kukinyoke ya muntu ontho no aringi anto thoko neu na maiga yu ya eki yau ende oni nkoromba ngabana wetu na gitio kinene muno we yo twikire thoka brosi no tukinya wa elia na thoko cia twitikaria cia barabange na ite thongo mikinya kanini batore ya thina terie kaombo ka thokone amba bage ari mu batu into bieto no ntote tigaria kanto kinyogoro gikunja watigeria mwamba ke akayukia thoko etu etingawa ete washimani ete okaria bwa kungana ambanya bare yo tuko batu kuranga mabati yau yakite nonto wakwithira kutina nya Osman ura akumba kwithira karikia thoko nonto ya kwatuka kitake ongwani kimwe kira kumba tumika na gitekwania wero na ikwenda tongale to nya kitake ingi au kana kingi ketha injection yara nonto kinya bwa katula karakangi karara konene injection wetetwa Mikindori ne bameneretie ngavana nonto bakuria kulukiria mbechaira MC Woka imboithretwa kiathulira thoko eu ebwithua watanira na MCS nonto MCS ni ana beto kato abadhure na nkoro emwe na nyoka to akudhure na nkoro emwe nike yoto makana kaka mtonge karathena o mamara mbeso kiri na mukoro kwa wore kai mbono wekweya na atwire ototengera mbeche jo twekera kaburo kethia kangabana aremere nacio ito muromba arilisi mbeche yetu nikendikomba turitira ngui twathurire MCA wetu nikenda twetana mbere na kumutuma wetu atwete into bietu nara kiri ngabana wetu yaweka wira Mwangaza aweka wira rika twaguthurira withero uro kunyamaria MCA yetu yatutumira mantu yetu kenda bethira yagitana mbere nende batu turi akariba mulika turi kuwira atirika au turi kuwira atiri ngabana wetu kawira ukeya kwithira MCA wetu timurikiria mbia hata na mbere na guturitira ngui tutita na mbere na kwithira tuwite kiria kinya 2027 withire wire ndire tuweta na nyao na nyore ya kurita ngui no kogeta no ntobwa kwithira batu tutete kiria withira witu nyanyasa barua kwa kaita kamya kele batona wetina mbere reka no baita access na namba inene ele pindi kya miaka yo that twende twanjiriria kuma Kawira kwa ngabana kipindi kiagwe kagitete kuthira na utibyo tonete mulika mbeje cietu ira ciuthurana kwa cia tax inyeto watala mbeje cia muthangaki ndene mweri umwe ikumba kuthwanwa gintu 600,000 mbeje inya igatwatalilwa mwaka yumwe mbeje ni ikumba kubwithia mulika na mbeje ikomba tutethia turi akaribu yetu ba mulika na twakarabu bwega kiripotera weru weekend kumembe Peter Marion Karugi wa Kenywa Nyuma ya rwangi rwa kithomo kurekeria mpumi cha KCSE aritwa bamwe bakioneka gukungwira mpumi chao na bangi bakioneka kwithirwa batenganiri kumana na grade iria bagwatite na ndi bare batumbite kwithirwa bakigwata grade ya kwithirwa bagikinya ndene university ni barombete kwithirwa bagikinya ndene ya chukuru cha Kiobundi ni kenda kinya bo bethirwa bagiukiriria mauturo jao na gwita na mbere na kithomo bwe barabura kurukire kwenda kubutara buga westi kana buga tegita bwe celebrate inda kurukire inda gwatire mwanka juthira ugwe uti ibangite kana omenya na atawitite kuthithia
nawe uragwatire ngirindi ire tebugi muno mimbio gwata ndi ogwata i kinya gwe ntikwenda owesti egita muno uke muni kana withikirite nontu no uragwire nawe uragwatire ngirindi utigwitikia neku kinya gwe ogate egita gwe ukayukia egita ringana kwiria raisi na kwiria raisi nawe wiria raisi dugania mantu ja course hands on skill course neo ire komba gugutethia na neo komba gugwikia mbere nkuruki nontu ugwe kinya thurora gwatire ngirindi i ugwe utino geta weta ngugira ogaita uga ngirindi mbio itere ingugira witete na njara ciaku jaja uju Githongo Vocational Training Center courses itu kwe itwejanaga na inkuona alitoja baraba gwete nya last year be jaja uju babetite second year na aru atule as we talk ingugene baingi bari ona riba chokete kuthirikiria the 2-year course mwaka jwa mbere na itete ngugi na thukumite nenderete kuthukuma owo kinya gwa kwenda gwa appeal kigwe ugakara na ugwa na ndi gunda gwatire i inda gwatire ndi kana kozira nda gwatire eu ete kumata nandi then that line bu in the nabo amberetie utoro alapo eteta kuambidia na mtu kuibanga ili realize very fast ugwe aja Githongo alitoba bathoma aja uju bateta guchwangu ngugi chiba chwaga no ntwethiro go kwenda wikirwa stima uireja we joga chwa muritwa ureja we joga chwa wikira stima akeja ageta wikira stima ugoka muria ogutiro muntu ngugi enjara agachwa ngugi ugichimu chwaga ende thro otithithio ugatura kuga una ma university graduate una maratasi na yate utethia utarara nja okiantu betu naria baiji weso bwanjara tiao nikenda bomba utetheka umwana uria utimba kumenyera njara cia kinyoke tho ye university material umenyere utimba kumanage intobria bieteri ithirikari ria tukwenda na arua Mama Rachel Ruto nethiritwe akiingia wirane bwa wendene ya kaunti ya Kwale kumania nawe kwithirwa akinenkanira wirane ntuko ya Mashujaa ati akethirwa agitethiriria aritwa mwanya kwithirwa bari na iratu aria nkuruki bara bethirite bakirungamira mubango juju bakinyite kire chukuru ijire nikenda gutethiriria Mama Ruto kuingia wirane bu. Kwa hivyo leo sisi tumekuja kutimiza ama kuleta ile ahadi ambayo our first lady Mama Rachel Ruto promised to the school. Vile vile pia tumekuja kuendelezesha ile azma yake ya kitchen garden ili shule yetu ya Matuga iweze kujisimamia kwa masuala ya chakula. Namwambia Mama Rachel Ruto ile tunu ambayo ametutunuku ya viatu, zawadi ambayo tunaweza kumpatia ni nini? Amjasema? Kazi yangu tu ni kuwaletea salamu, kusema mama na wakumbuka, anawaombea na anaendelea kuhakikisha kwamba kila mtoto asikose kwenda kwa shule, sivyo? Kuna mradi ameanza inaitwa Feed One End Hunger, kwa inamaanisha lisha mtoto mmoja na utamaliza nini? Njaa. Ndio ameleta ile mradi tumeanzisha pale. Sijui kama itakufa. Ikikufa itakuwa mzuri. Kwa sababu ukianza hiyo mradi ikikua, wajua inaweza lisha hawa watoto. Wakitoka nyumbani wakuje wavune, wapikiwe, wakula chakula ya mchana. Our presence here today is a testimony to our unwavering commitment to uplifting the lives of our children and empowering the communities. The Aga Khan Development Network is dedicated to improving the life of people mainly in Asia and Africa. Our multi-sector development approach aims to help the communities and individuals become self-reliant. Ushauri wangu kwa wanafunzi, tafadhali mufanye
msome kwa bidii ili muweze kupita vizuri, muje wale ambao ni wasichana waje Matuga Girls na wale wavulana waende Kwale High School. Nasema hivyo kwa sababu ningependa tuwe na watoto wetu wengi ambao wamepata marks za juu na weze kuendelea mbele mpaka university. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chietu cha Rutha Mugwanja heta na mbere na gukinira mibango ndeni